laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi akmala lana dinana wa atamma alayna ni'amah wa radiya lana al-islam dina wa ja'alana min khayri ummatin ukhrijat lin-nas wa hadana li ma'alimi dinihi alladhi laysa bihi iltibas. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه على ملته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحبتي في الله عز وجل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية المسلم لأخيه المسلم، تحية أهل الجنان في الجنان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، إن ربنا جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. يأتي الله سبحانه وتعالى كنف الله عز وجل تم نلب إنكار دين ميد الإسلام، كنف الله تبارك وتعالى timmin ɗo e dow meɗen ɗiɗo nemaji makko feeñuɗi e suuɗiɗi, tawi andano ɗi foti anda ittiri majje si wona kanko subhanahu wa ta'ala goto. kanko allahu tabaraka wa ta'ala suɓaniɗo en, o wela en, o yiɗani en kaɗo dina islam, dina ka rewirtenmo. o waɗi en kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala moftede tawata ko kande ɓuri moƴƴude edi dendaningal moftali ɗi o yaltini ɗi. o suɓani en kadi oɗon sharia mo tawata ko kanko ɓuri neware, kanko ɓuri labede e dendaningal shariyaji ko kanko allahu jalla wa ala o shar'ini. e yettimo kanko allahu subhanahu wa ta'ala en jarnimo e dow dendaningal nema ko o nemini e dow meɗen. yeeso ɗum mi seedike wonde rewetteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal si wona kanko allahu tabaraka wa ta'ala goto. mi seedike wonde nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaɓe makko kanko allahu azza wa jal, nelaɓe makko kanko tabaraka wa ta'ala. en torike allahu subhanahu wa ta'ala to kanko allahu jalla wa ala o ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e dow kala neɗɗo mo tawata ko jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gonɗinɗo, e dow dendaningal sahabaɓe maɓɓe ɓen, e kala artuɗo no ñentina oɗo sunna maɓɓe ha ñalande ɗargal. aray si ɗum feƴƴi, e salmini on ko onon yo siɓɓe julɓe salminago islam, salminago neɗɗo julɗo wonande siɗɗo makko julɗo, salminago ngo jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o suɓi, o waɗi salminago ɓeɗo jiyaɓe makko tedduɓe ka nder aljannaji makko tedduɗi. wala o wiri noon kanko allahu azza wa jalla ka qur'anare makko teddude timmude, kanko jomi meɗen o wi wa tahiyyatuhum fiha salam. o wi ɓeɗo jiyaɓe makko tedduɓe ɓe tawata ko hoɗo yayɓe ka nder aljannaji makko, ɓeɗo yiɓɓe makko suɓaɓe ɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o okkoyta oɗo aljanna,
hewraandu maɓɓe ɗon e salminaandu maɓɓe ɗon hakkundaaji maɓɓe nder ton ko golɗo konngol salminaango. aray wono ɓe ardinirani en ɗo ni inchallahu jalla wa ala e ballal joomi meɗen e hawrindinande makko yewtere meɗen nden e oɗo kiikiiɗe tedduɗo yiiloto e mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko tahdiru lbariyati min dalalati rafidati, maana muɗum ko rentingol tagore allahu tabaraka wa ta'ala nden rentina jiyaɓe allahu jalla wa ala ɓen ɗiɗo majjereji e ɗiɗo boneji e ɗiɗo tanaji e ɗiɗo nambaraji ndeɗo fedde nde tawata ko wi'etene shi'a arrafida, fedde nde tawata ko bakinde e kaɗo diina kanelaɗo alayhi salatu wassalamu addani en woni kaɗo diina islam. kono haqiqatan si tawi hawri a yiltike a wiƴƴike defte maɓɓe ɗen a ndaari ɗeɗo defte maɓɓe ɗe tawata ko defte ɗe karamokoɓe maɓɓe ɓe windi ɓe ɓangini nder ton ko woni diinaji maɓɓe ɗen, ko woni findeji maɓɓe ɗen, ko woni dewe maɓɓe ɗen, a taway konko woni nder ton e ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu nelira kon no woɗɗodiriri wano funnage e hirnage woɗɗodiriri noon. en andi nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kaɗo diina ka allahu azza wa jalla o neliri ɓe woni dinul islam. jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o timminno ka tawi nelaɗon alayhi salatu wassalamu no wuuri ɗum ko bi shahadati llahi jalla wa ala wa bi shahadati rasulihi muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa bi shahadati الصحابة رضي الله عنهم. الله جومي ميدن نسيدي وندكادو دين إسلام كانكو أتمنك نلال عليه الصلاة والسلام كان بكدي بسيدي وندك تمنو بيوتني كدي هاك تمي وننو صحابة بمكة بمبيدو وندي ونو بتاكو مكة والتي بإكادو دينا بيدو إهور مورم بكرتنا وند نلال عليه الصلاة والسلام يوتنو كادو دينا هاك تمي. الله جل وعلا وبنينني إنك قرآن عربك تبني فانك جومي ميدن ووي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولو آية متوتك تبيدو إلى ميدن صلى الله عليه وآله وسلم كحجة الوداع woni oɗo hajju wiyeteɗo hajju wayni torɗoɗeɗo mofte maɓɓe kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. oɗo hajju ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe hajjuno ko tawata ko oɗo tum heɓi hajju mo ɓe hajji ko oɗo kadi woni ko ɓe sakkiti hajjuɗe. yande ɓe wonno ka arafa o nden yanden joomi meɗen tabaraka wa ta'ala tippinno oɗo aya e maɓɓe. allahu azza wa jalla o wi اليوم هنده أكملت لكم متمنني دينكم دين مولوكم وأتممت عليكم نعمتي متمني إهور مولوك إدو مولو نيمة أنو وبي ورضيت لكم الإسلام دينا لولا نام أودو إسلام دين مريد الله. إذا نقول وبشهادة رب العزة والجلال سيدان لجومي ميلن تبارك وتعالى وندكادو دينك أنيلري محمد عليه الصلاة والسلام كنكو الله عز وجل أتمني كادو دين وانا ننلال ميلن صلى الله عليه وآله وسلم بشهادتي كم كدي سيدان دمكن ببنغنني ونne جومي ميلن تبارك وتعالى كنيلري بكو فوب فيوتني ميلن وانا ناري حديث تقول صحيح مسلم حديث إتال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بماكي نلاله صلى الله عليه وآله وسلم بماكي إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير يعلمه لهم وأن يهذرهم من شر
يعلمه له أما نلال عليه الصلاة والسلام بماكي وندك فلت تبتي لا تاكي أن باجو حي إغوتو إذ الله عز وجل نلي بفطمة إلى آدم عليه الصلاة والسلام ها هوتي النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ها واتي بدون كم بين الله صلى الله عليه وآله وسلم بماكي لا تاكي هاي اغوتو ابيدو ان باب جومي من جل وعلا سيوانا لاتينو اهور غوتو كلا امده كو حقي مو اورونديتي مو اولانديتويتي في مودو يوم القيامه بمعنى يو اوتيندين ديدو مفته مكو كلا موجere nde o andi wonde den non ko moƴƴere wonande be kambe den non mofte o rentinaɓe kadi e kala bone mo tawata himo andi on ɗon ko bone wonande kañum ɗen mofte makko ɗum mana muɗum ko haqqe e dow kala annabajo yo tindi mofte makko ɗen kala ko o andi naɓayɓe ka aljanna ko haqqe e dow makko kanko annabajo o yo o renti mofte makko ɗen kala bone mo andi ko naɓayɗoɓe ka yiite nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makata ɗum ɗo tawa kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu no woodi ko ɓe suuɗi e nguɗo annabaku e ngal ɗo nelal ngal allahu jalla wa ala imminiri ɓe ha e meɗe waɗi si tawi noore hadis abdillahi ibni masudin radiallahu anhu o tawata oɗo imamu tabarani hiɓe fillimo kadhalika noore riwaya makko mo imamu lbayhaqiyu ɓe filli ka assunan alkubra kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wonde ma taraktu shay'an amarakum allahu bihi illa waqad amartukum bih wama taraktu shay'an nahakum allahu anhu illa waqad nahaytukum anhu aw kama qala sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wonde nin mi accali moƴƴere hay e wootere ay mi accali hay e hunde ko allahu azza wa jalla yamiri on onen mofti anden sina mi yamiri on mi accali kadi hay e hunde e ko allahu tabaraka wa taala haɗi on sina min nelaɗo on mi haɗi on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo ko bi shahadati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɓe ngari ka hedde ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e ndeɗo nokkure e hoore mayre woni ka arafa ñande hajjatul wada nelaɗo meɗen on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam eɓe darodi e ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu heɓe andi joomi meɗen o fodi goto kala e maɓɓe kamɓe annabaɓe ɓe wonde o landitoytoɓe yawmal qiyama o fodi goto kala e maɓɓe kamɓe nelaɓe ɓe wonde o landitoytoɓe yawmal qiyamati ko o nelirnoɓe kon kanko allahu azza wa jalla o wi falanas'alanna alladina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin o wi menen min landitoyto ɓeɗo yimɓe ɓe min nelno nelaɓe e muɗum ko honɗum ɓe jaabino nelaɓe ɓe min neli e maɓɓe ɓen o wana noon kadi min landitoytoɓe kamɓe nelaɓe ɓen ko honno ɓe yottinirno nele ɗe min nelirnoɓe ɗen elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe darni ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe ɓe landiɓe ɓe maaki ala hal ballagtu ɓe maaki hey ko onon heɗelan jentelan ko onon yo mofte an tawi sahabaɓe ɓen no dari yeeso nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ene tawsimi yottini nelal ngal joomi an tabaraka wa taala nelirinni ngal ha e moɗo sahabaɓen jaabi honno ɓe maaki ballagta risalata onon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko pellet o yottini nelal ngal allah azza wa jalla neliri on ngal nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanti sookewo maɓɓe gon ɓe sappi ka asama ɓe maaki allahumma fashhad allahu seeɗo ɗeɗo mofte ɗe mi nela e muɗum ko ɓe woni e qirrade ko kamɓe sahabaɓe ɓe maaki wa addayta al amanata onon nelaɗo alayhi salatu wassalamu on totti hoolare nde joomi meɗen hooli on nden on janfaki ɗeɗo mofte ɓe ɓanti kadi sokewgon ɓe maaki allahumma fashhad kamɓe sahabaɓe ɓe maaki wa nasahta al ummata on laaɓani mofte ɗen reedu hattede laaɓal ngol ɓe reedu on accanali ɓe hayye hunde ko nafata ɓe ko ɓannata ɓe naadoyaɓe aljanna sina on manginaniɓe on accanali ɓe hayye hunde ko lorrata ɓe woɗɗintina ɓe allahu azza wa jalla naadoyaɓe yiite sina on banginaniɓe nelaɗo on maaki allahumma fashhad kamɓe sahabaɓe ɓe maaki wa jahadta fillahi haqqa jihadi
on tinnike kadi fiikaɗo diina allahu tabaraka wa taala no ka haani tinnorde idan kaɗo diina nelaɗo meɗen on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe accan en ka hika timmi ɓe accani en kaɗo diina hika laaɓi ɓe accani en kaɗo diina hika henti kono ɓe ɓanginiri noon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ka hadith irbad ibni sariyata radiallahu anhu oɗo riwaya ziyada makko on ka musnad imam ahmad woni kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik ɓe maki min mi acci on ono mofti anden e hoore laawol ngol tawata ko rawnugol pencaldi laawol fertagol laawol hentingol laawol ɗaatugol laawol jalbugol ɓe maki layluha kanahariha jemma maggol e ñalorma maggol no fota jalbude ɓe maki la yazigu anha illa halik iwata e ngol ɗon laawol oñongol jokka laawol gongol wona ngol ɗon siwana neɗɗo mo tawata pelles on ɗon ko o halkotoɗo ka aduna ɗon o halkoyo kadi yawmal qiyamati ka allahu tabaraka wa taala yo allahu dalwin idan haray kaɗo diina meɗen ko diina ka tawata la yahtaju ila ziyadatin wala ila naqsin wala ila tagyir diina kan haton jina e ɓeydare diina kan haton jina e ɗitede diina kan haton jina e waylede ko diinun kamilun saafi ko diina timmukatis ka tawata ko diina laaɓuka kadi henti kamɓe noon nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe addirde ɗi kaɗo diina ɓe laɓɓinirande en ni kaɗo diina ɓe ɓanginanno en ko attiɓe hotude ka joomi maɓɓe tabaraka wa taala wondema kaɗo diina aroyayi e nder yimɓe dambitiɓe e kaɗo diina lurre ɗe tawata ko lurre yaajuɗe lurre ɗe tawata ko lurre lugguɗe lurre ɗe tawata ko lurre ɗuɗuɗe ɗum no seedi ɗum oɗo hadise irbad ibni sariyata radiallahu anhu hadise wonɗo ka musnad imam ahmad e ka sunan abi dawuda e ka tirmidi kañuma e ka mustadrak hakim cheikhna al albani ɓe sellinimo rahimahullahu jalla wa ala nelaɗon alayhi salatu wassalam hadise on ko juutuɗo ɓe waaji sahabaɓe maɓɓe ɓe waajongu tawata ko yottingu sahabaɓe ɓe wulli ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗe huli ɓe ɗaɓɓiri nelaɗon alayhi salatu wassalamu wasiyye nelaɗon alayhi salatu wassalamu wasiyiɓe kulol allahu azza wa jal ɓe wasiyiɓe ɗoftagol e nanangol e wonugol ley e wonugol ɓaawo ɓeeɗo ardiɓe fiyakuji maɓɓe ɗin ka diina e ka dawla yeeso ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ko ɗum woni mahallu shahid meɗen ɓe maaki innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كم بين العالمين صلى الله عليه وآله وسلم فإن كل بدعة ضلالة ولا وكل بدعة ضلالة نلانو عليه الصلاة والسلام إنركو بوصية وبيد صحابة فماك إنه من يعيش منكم وبلت كلا أمود وور دورنا جوت دن وتوت أورها وإي فسيرى اختلافا كثيرا فماك أي لر توت كلر طول دو مفتي لر توت كلر ياجو لجي دو مفتي tawa fedde kala no nodditi ko kamɓe jogiti gonga ko kamɓe fokkiti aljanna e wonaɓe ɓen ko ɓen jogiti mere ko ɓen jogiti majjere ɓen no fokkiti yite jahannam kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓaɓe humpiti en ɗum ɓe accirani en ni tum ɓe sappini en ko laawol hongol jokketen fi en daɗu ɓe maki si ɗum ari tawi on o wuuri on tawama ngon ɗon zamanu e on ɗon yaasi fa alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فما كي هرايدين وقليون جوكوغل فيون دادوان سايرون سنة أن أمين نار من نلال مونو عليه الصلاة والسلام نمي وورير نونو نمي فئين رنغرنان أنتان نون ونون كدي اتيرون نون فيا كودي نغرنان مونو دان رويرون نون الله تبارك وتعالى ها يلتون أونو أدو فما كي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين e sunna ɓeeɗo lontiiɓe lan ɓe tawata ko lontiiɓe lan feewuɓe gandiɗuɓe ɓe tawata pellet
ko wonde e laawol feewugol yahaygol ngol haa ka aljanna tawi ɓeeɗo ɓe tawata ko lontiiɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu wi'eteeɓe ɓen alkhulafa'u rashidun ala ra'sihim abu bakrin الصديق رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبينون يومية الخلفاء الراشدون المهديون فيدو إلى عليه الصلاة والسلام نبنغني في مقدة حديث قوم إمام أحمد فيلي كمسند مقدة حديث إتارو إصحابة جغوت نوية سفينة ابن أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كبناني نلادو مينه عليه الصلاة والسلام نماك وند الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون أي الخلافة بعد ذلك ملكا نلادو مينه صلى الله عليه وسلم بماك الخلافة معنى مدو لنتل قلتوتك لنتل ɓeeɗo ɓurɓe feewude ɓurɓe moƴƴude e mofte maɓɓe ɗen ɓe maaki ɗum ko watta ko e nder duuɓi 3 ɓaawo maɓɓe ɓe maaki si ɗum noon feƴƴi ɗin duuɓi 3 ɗo yawti khilafa o lontal ngal wonta e hannde kadi laamu jonno sen ndaari ɗiɗo duuɓi 3 wona oɗo sahabajo tigi jantiiɗo hadise o ngo ɓanginiri noon safina ibnu abi abdirahman ɓe maaki ɗetta duuɓi ɗiɗi yeru ko aboubacre lontii kon watta e duuɓi 10 ko Umar lontii kon watta e duuɓi 12 ko Uthman lontii kon woni duuɓi 24 ɗiɗi Abubakar ɗin 10 Umar ɗin woni 12 wattude e 12 Uthman on woni 24 e jeego ko Ali ibn Abi Talib ɓe lontii kon woni duuɓi 30 kama akhbara rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makisiɗen faala daɗude ko yen jokkoye sunna maɓɓe on e sunna ɓeeɗo on ko yen wonu e hoore laawol maɓɓe ngol kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam e hoore laawol ɓeeɗo lontiiɓe ɓe nayo joni noon heɓi arɓe hannde ɓe wi aboubacry ko keefeero wonnoo ɓe wi umar ko keefeero wonnoo ɓe wi uthmanu ko keefeero wonnoo tawi diina maɓɓe kan eɓe jogitii kamɓe ko naɓata ɓe aljanna danda ɓe yiite ko si ɓe huɗii aboubacre ɓe huɗii umar ɓe huɗii uthman e sahaabaaɓe ɓe tawata ko dolle wona aroyte yiirude noon harata ka defte maɓɓe ɗettuɗen ko tawata en tooñaaɓe hay e huunde bi idnillahi jalla wa ala kamɓe nelaaɗo o sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɓanginirani en ne ɓe ɓanginani en ɓe maakani en siɗen faala hettude ngol ɗo laawol yahaygol ka aljanna si lurre ɗen juuti koyen jogi ko laawol maɓɓe ngol kamɓe e laawol ɓeeɗo sahaabaaɓe maɓɓe tentinii ɓeeɗo nayooɓe ɓe tawata ko kamɓe ɓuri feewude e sahaabaaɓe fuu yeeso ɗum sen ndaari oɗo hadise kadi mo tawata ko hadise abi hurayrata radiallahu anhu hadise wonɗo ka musnadi imama ahmad nelaaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki iftaraqat ilyahudu على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي بلال عليه الصلاة والسلام بماكي اليهود ɓaawo annabi Muusa iwde e maɓɓe ɓe feccino feddeeji 70 ɓe maaki annasara ɓaawo annabi Isa iwde e maɓɓe ɓe ƴawnaaka asama kamɓe nasara ɓe feccino feddeeji 70 ɓe maaki ɗeeɗo mofti am min kadi si tawi mi hootii ka jooni am ɗe feccoto feddeeji 73 ɓe maaki ɗiɗo feddeeji noon ɗi dendaniingal majji ko yiite jahannama ɗi fokkiti siwana fedde wotere pet feddeji 70 nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ɓen ɗon kamba maɓɓe on ɓe fokkite jahannam ɓe maaki fedde wotere ko nden ɗon woni fedde daɗayde nde sahabaɓe ɓen radiallahu anhum kamɓe ɓe accirali ni ɓe landi nelaɗo alayhi salatu wassalam ko honde woni nden fedde daɗayde nelaɗo meɗen on alayhi salatu wassalamu ɓe maaki aljamaa
maana muɗum ko ɓeeɗo moɓondirayɓe e hoore deftere allahu nden e sunna an on tawa kono onon sahaba en faamirɗon non walno oɗo jamaa maana muɗum o wana ɓurɓe ɗuɗude ɓe so yiltitike fi nussil hadis en faamay waɗi ɓe holli e moftede nde fecce ko feddeji 73 e maɗi 72 ko ɓen ɗon ko kambiranaɓe yawgol yiite fedde wotere ko nden ɗon woni yahayde nden ka aljanna yoni si tawi en inni ko ɗuɗugol ngol faanda hakkunde fedde wotere e feddeji 72 koɓe ɓuri ɗuɗu 72 ka kono nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ndarani ɗuɗugol ngol ɓe maaki fedde nde tawata ko wotere nden ɓe inni ko nden wiyete aljamaa nden woni jamaa oɗum sahabajo maɓɓe o abdullah ibne mas'ud radiallahu anhu ɓe maaki wonde si innama aljamaa ko faana ko ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdak ɓe maaki ko innete jama ko konko feppodiri e goonga haysi ko antum ɓe maaki si tawi nder suudu moɗon ɗum ko antum feppodiri e diina allahu kam fa antal jamaa si tawi e nder saare maɗa nden ko antum feppodiri e diina allahu kam fa antal jamaa si leydi moɗon ndin fof ko antum feppodiri e diina kam ɓeeɗa fof ko lundiɓe ko an inna aljamaa wonno allah azza wa jalla kanko naaɗuɗugol yimɓe ɓen o taskoto e fiyakuɗi on waɗi si o ɓanginani en ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko yimɓe yiite o wi walaqad zara'na li jahannama kathiran ɓen tagani yiite jahannama ngen ko ɗuuɗi kanko allahu tabaraka wa taala o wi wa in tuti akthara man fi l ardi yudilluka an sabili o wi si a ɗoftike ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ka leydi ɗo ɓe majjinte e laawol allahu misal wala en no jooɗorɗen ɗo ni ko joɗɗini en ɗo ko fii diina en torki allah azza wa jalla yo allahu waɗu hara ko fii diina kono e yiyeru jama mo wonɗen e muɗum ɗo si tawi no hawri ko yooɓiɗo jimbeeru ma tambiru ma yooɓiɗo guitar hara ko on arnoɗo ko pellet sera ɗo fof min minoton ɗiɗo laawi fof majji ɗi uddere goɗɗo heɓata ka rewa e majji ɗum ɗo holli en honɗum wonde yimɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen daiman kaɓe hikkorta ɗon kaka sengo iblis ka sengo cheytan yimɓe ɓe tawata ko jokkayɓe diina allahu tabaraka wa taala tan ko yimɓe seeɗaɓe idan nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki aljamaa e riwaya goo ɓe firani en ko honɗum woni on aljamaa kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki hum ɓen woni ngal dental daɗoyengal man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi ko kala laatoytooɗo e hoore ko ko min mi woni e mum hannde min e sahaabaaɓe am ɓen ko min woɗɗondiri zamanu wo tawa zamanu makko ngun si yewti diina makko kam fof ko wiigol ko wonto ko nelaaɗo on waɗi kon e ko sahaabaaɓe ɓen waɗi jonno ndaaɗe nelaaɗo on walli en dental daɗaygal ngal ko jokkayɓe diina nelaaɗo on e diina sahaabaaɓe ɓen maana mum diina nelaaɗo on no sahaabaaɓe ɓen faamiri jooni noon ɓeeɗo kamɓe chia arrawafiba kamɓe ɓe faami wonde diina ko ya yennuɓe ɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam hefirdinaɓe ɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam huɗaɓe ɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam si wona yogaɓe ɓe tawata ko konteteɓe e hoore kolli si wona yogaɓe ɓe tawata ko limirteɓe ɗiɗo kolli ko ɓeɗo ɓe ittintin wona yireten no yeeso inchallahu jalla wa ala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en e ɗiɗo makuji maɓɓe e ko wona ɗiɗo wonde ɗeɗo mofte maɓɓe si tawi ɓe hooti ka makko kanko allahu jalla wa ala ɗe luutodire jonno si ɓe luutodiri ɓe holli en laawol ngol ko laawol gootol woni laawol kisal ngal wono arde noon e hadise ibni mas'ud radiallahu anhu wonɗo ka musnad imam ahmad e ka sunan ibni maja ibni mas'ud ɓe maaki ñande go meɗen wonduno e nelaɗo alayhi salatu wassalam fa khatta lana khatta قال هذا سبيل الله مستقيم ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال ما من هذه سبيل إلا وعليه الشيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ابن مسعود بما كمل وندن وإن الله صلى الله عليه وسلم يندقون kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe siifi ciipol ka leydi ɓe maaki hada sabilullahi mustaqim ko ngol ɗo woni laawol allahu feewngol yahaygol ngol haa ka aljanna eɓe wallinde misalla yeeso ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam
ɓe siifi sengo ñaamo kiifol ngol kiifi ɗuuɗuɗi sengo nano maggol kadi ɗuuɗuɗi ɓe maaki ɗiɗi o ton ka sera ɗo alaa e majji laawol hay e gootol siwanaano e ngol laawol ɗon cheytanuru wonndu noddude yimɓe ɓen e ngol laawol on saati ɓe janngi oɗo aaya ka allahu azza wa jalla wi ɗon wa anna hada sirati mustaqima ngol ɗo de woni laawol am feewngol yahay ngolngol haa ka aljannaaji an fattabi'uhu jokkengol laawol wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil wata on jokkuɗiɗo laawi ɗi tawata ko laawi bid'a laawi sincaaɗi ɗi araaɗi naadaaka diina sakko ɗi senda on e ngol ɗo laawol angol tawata ko yahay ngolngol haa ka aljanna ɗo kadi sendaaɗi ɓe waɗi kiifi ɗuuɗuɗi kono ɓe maaki ko gootol yahata aljanna ɗi luttuɗiɗa fof ɓe maaki ko laawi ɗi tawata ko cheytanuji woni almami ɗin laawi ɗum ɗo no holla en wonde ko pellet no haanani en hattirde haalugol tefen anden ko hongol woni ngol ɗo laawol ngol nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe banginani en ɗo fiye waaw naatude e ngol ɗo wonen e ngol ɗo haa ñande malakul mawti tawi en jooni kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam haa ɓe banginani en ɗum no jeeya e ko ɓe banginani en kadi fiye wattuyili moƴƴa ɓe maakani en wonde no jeeya e ko ɓe ɓuri en hulande enen ɗeeɗo mofte maɓɓe yeesooɓe almaamiiɓe hikkinaaɓe yeeso e fiyakuuji diina tawa wanaa fewnayɓe balko majjinayɓe ɗum wari hadis Thawban radiyallahu anhu wonno ka sunan abi dawuda e ka sunanu tirmidi cheikh al-albani no sellina mo ka sahih sunani abi dawud elaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki innama akhafu ala ummati al a'immata almudillin ɓe maaki min komi hulani mofte an ɗen ko almamiɓe yeesoɓe hikkinaɓe yeeso e kaaɗo diina kono tawa wana fewnayɓe ko yimɓe majjinayɓe mana mum ɓe tindinta yimɓe ɓen ko woni kon ka deftere Allah e ka sunna an koɓe tindinayɓe yimɓe ɓen laawi ɗi tawata ko laawi naɓayɗi ɓe yiite ɗi naɓataɗe ka aljanna no jiyanon e ɓen non ɓe tawata ko ɓurɓe ɓangude e ɗeɗo mofte hannde ɓeɗo shi'a arrawafiɗa ɓeɗo koɓe yimɓe ɓe tawata haqiqatan koɓe mudillun koɓe yimɓe majjinayɓe ko mawni ko waɗi si goɗɗo innima wonde ndeɗo deftere qur'anare nde wonnuɗen e muɗum hande ndeɗo timma wona ndeɗo allahu tiɓɓini sahabaɓen ɗoyti goɗɗum e mayre sahabaɓen wayli goɗɗum e mayre sahabaɓen woodi e nder qur'anare nden ko ɓe hiltidiri nder ton o wiyama ya gomɗi wonde ndeɗo wona nde allahu rewirte ko ya habbo wonde gono arde wiyetede mushafu fatima nden ɗon ko imamu mahdi mo ɓe habbi on kamɓe mo tawatana mahdi mo nelaɗo on maaki fimuɗo on wonde ko on ɗon yaltinoyta nden ɗon qur'anare si goɗɗo wi'ima ya fiɓu ɗum ɗo ka haqqille ma ka ɓernde maɗa ko pellet hiɗa andani hoore ma wonde oɗo o alama e fewnude o majjinte si goɗɗo darike wi'ima nene meɗen aishata radiyallahu anha nene meɗen ummu salama radiyallahu anha nene meɗen hafsa radiyallahu anha e ko wona ɓeɗo e sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓeɗo jeyaka yimɓe suudu nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓeɗo ko heferaɓe wonno ɓe ko yiite jahannama ɓe fokkiti ɓe ala geɓal ka aljannaji Allah oɗo walama e noddude e feewal ko umma e noddude koye yiite oɗo walama e fewnde o ɓoylete mum si tawi goɗɗo darike innima aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu ko keefeero o wima umar ko keefeero o wiyama ousmane ko keefeero o innama abou hurayra ko keefeero o wiyama wonde hudayfata bnil yamani ko keefeero on ɗon nokkeli go ɓe ittintinimo o daro o innama abdourahmane ibni auf ko keefeero saad ibni abi waqasin ko keefeero yani sahabaɓe nelaɗo on ɓe heferɗiniɓe ɓe dendaningal maɓɓe ɓe ittintini saydna aliya radiyallahu anhu e ɓengure muɗum nden nokkugoɓe watti ɗon sahabaɓe tato nokkugoɓe watti sahabaɓe jowo nokkugoɓe watti sahabaɓe terlen jeɗɗo ɓe ala ɓuri ɓeɗo ɓeeɗa luttuɓe fof ɓeyno ñande ka hudaybiya ñande nelaɗo alayhi salatu wassalam e ɓeɗo heferaɓe qourayshi ɓe waɗuno sulhu on sahabaɓe wannoɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu bay'aɓe nden ñanden karamokoɓe tariha ɓen ɓe maaki wono jabir ibni abdillahi qirrori noon tigi on ɗon ko sahabajo tawanoɗo ɗon o wi nden ñanden hari meɗen ɗon min wulure e temeɗɗe nayo sahabaɓe min wulure e temeɗɗe nayo sahabaɓe nelaɗo on gayni fewti men ɓe maaki
wonnema la yadkhulu nnara ahadun min alladhina bay'uni tahta ash-shajara ɓe maki natoyta yiite jahannama hay e gooto e ɓeeɗo yeeyoduɓe han e ley ngal ɗo leggal wulure e temeɗɗe nayo ɓeeɗo ara wi'a e wonde ɓen ɗon fof wonno heferaɓe si wona yimɓe jow ɓe daroɓe innama ko e diina ɓe wonma e non ɓe inne ko e diina ɓe woni e non inan kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki hiɓe hulani en ɗum al a'imma falmudillin se ndaari oɗo hadis sa ndaari siyak makko on a sikkay nelaɗo on ko maki alayhi salatu wassalam ɓe hulana en hay e hunde si wona ɓeeɗo woni naren innama ko adatu hasrin wa kasr ka ɓe maki innama akhafu ala ummati al a'immata almudillin no way wasi tawi ko ɓe maki mi hulana mofti an ɗen hay e hunde siwana ɓeeɗo ɓe tawata ko waɗeteɓe yeeso e inde diina tawa ko majjinayɓe wona fewne honɓe woni ɓe no wari ko hadis hudayfata bni lyamani hadisul fitani yiɓe firani en alhaali maɓɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam oɗo sahabajo maɓɓe hudayfata bni lyamani radiallahu anhu hadise maɓɓe wonɗo ka sahihayn kamɓe hudayfata ɓe landi nelaɗo alayhi salatu wassalamu piiji boy ɓe holli wonde fewn ɗon manam ɓe laatinoke ka arande laawol ko atti islamu arde hari koye majjere ɓe wonno e bone allah azza wa jalla addaniɓe nden moƴƴere ɗo woni on ɗon islam yarli noon bone goo artoyay ɓaawo nden moƴƴere ɓe ɓanginani ɓe hiin ɓe landitiɓe kadi yarli noon moƴƴere goo artoyay ɓaawo on bone ɓe landiti nelaɗo alayhi salatu wassalam ha nelaɗo on maakanoyɓe e fiyaake bone goo aroyowo e ɓaawo moƴƴereji ɗi ɓe jantaniɓe ɓe maaki aroyay du'atun ala abwabi jahannama ɓe maaki man ajabahum ilayha qadafuhu fiha ɓe maaki aroyay noddayɓe innayɓe ko diina ɓe woni e noddande innayɓe ko allahu ɓe woni e noddande innayɓe ko aljanna ɓe woni e noddande kono ɓen ɗon ko du'atun ala abwabi jahannama hiɓe dari ka dambuɗe yiite jahannam ɓe maaki man ajabahum ilayha kala mo ɓe noddi o nootiɓe ha o hewti ɗon ɓe pottoto qadafuhu fiha ɓe bugomo kaner yiite jahannam on sati sahabajo on landi hudayfata bni lyaman radiallahu anhu ɓe maaki sifhum lana ya rasulallah ko onon yo nelaɗe allahu sallllahu alayhi wa alihi wa sallama sifanemen ɓen nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki woɓe qawmun min bani jildatina yatakallamuna bi alsinatina ɓe maaki ko yimɓe ɓe tawata ko wawɓe wa meɗen ko marɓe ɓalli sifa no marirɗen non woɓe go inni ma'ana muɗum wonne kaɓe attoto yaltirde ɗon kaka layɗe maɓɓe kamɓe rawna buriɗe woɓɓe go inni wonde ma'ana min bani jildatina ko ɓiɓɓe adama tigi wona jinnaji yatakallamuna bi alsinatina ɓe wowlay kadi haala meɗen kan ɗum woni ka ɗo haala arabu ko ɗum ɗon ɓe ɗayniroyta yimɓe kono haqiqatan koɓe du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilayha qadafuhu fiha hiɓe dari ka dambuɗe yiite jahannama hiɓe nodda kala nootiɗo ɓe ɗon ɓe bugotomo kanko neɗɗanke o ɓe naadoyamo ka yiite jahannama eɗon aray si tawi jamtama ɗin feddeji ɗi tawata ko feddeji majjuɗi feddeji ɓooñiɗi seluɗi ngolɗo laawol nelaɗo alayhi salatu wassalamu sincani hoore muɗum laawi no jiya e wonɓe hoore maɓɓe ndeɗo fedde wiyetende shi'a arrawafida iɓe nodditora no wiigol ko ɓe ahlul beyt ɓe gandani hoore nde wonni al asma'u la tugayyiru l haqa'iqa e fo ɗe gandi inɗe ɗe waylata halaalio inɗe ɗe waylata haqiyo si tawi min mi jooɗi ko yeeso moɗon ɗo joni mi inni on ko min laami saudi mi ƴettinde inde mi fawi e hoore an ko min innete malik salman bun abdul aziz o pellet fi mi nodditori ke nden inde ɗum waɗaylan ɗum wattalan al asma'u la tugayyiru l haqa'iqa inde ɗe waylata haqiyo ɓeeɗo ko nodditoto wonde koɓe ahlul bayt wonde koɓe yimɓe suudu nelaɗo alayhi salatu wassalam par ce que ɗen taw moƴƴa fa allahu no hokki en haqqille ɗe lasidoren ɗe taskore allahu wi fa'tabiru ya ulil absari ka fa'tabiru ya ulil albab o wi nokkugo taske ko onon yo joomiraɓe giɗe ɓernde marɓe gite ɓernde
nokkugo o wi taske ko onon yo jomiraɓe haqqillaji joni si tawi ɓeɗo darike inni en nene meɗen Aisha jeyaka e suudinɓe suudu nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wiya en nene meɗen Hafsa jeyaka ɗo nene meɗen Ummu Salama jeyaka ɗo tan sonnaɓe nelaɗo ɓen alayhi salatu wassalam goto e maɓɓe jiyaka e yimɓe nder suudu maɓɓe ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e taniraɓe maɓɓe ɓen woni yimɓe nder suudu maɓɓe enen si goɗɗo ari tawima ka nder galle maɗa hiɗa mari sonnaɓe ɓe wonduɗa e muɗum o yehi ha on nawyi ɓeɗo sonnaɓe ma e hoore muɗum ɓe jiidanike ma geɗal ɓe ɓen geɗal ɓe yehi jombama nokkugo woɓɓe resiri nokkugo ɓe jiidike o ara o ɗettanama ɓen taniraɓe maɗo o tawama ka nder galle ma hiɗa juuɗodi e rewɓe maɗa ɓen oyna ɓeɗo taniraɓe ma ko yimɓe suudu ma kono ɓe rewɓe maɗo nayi ɓen guure maɗa ɓen jiya a jamanemo ɗum no ɗon noon kamɓe ɓe ara ɓe yaltino rewɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam e nder suudu nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ɗetta hoore maɓɓe ɓe naada ɗum onno goɗɗo jooɗoto e misal gine ɗo tawa ko pullo kuuta o tata ko ñaamowo jaaɓere e maninkajo ñaamowo kappe kañumma e forisiyejo mo tata ko ñaamowo loko e sosojo mo tawata ko ñaamowo maafe tugi e ko nandi e sifa ɓeeɗo daro inna menen kaka nder ɓengure nelaɗo on min jiya kono rewɓe maɓɓe ɓe jiyaka nder honto haqqille ɗe woni joni noon ɓeɗo fiwata wonu en tooñiɓe e gandi pellet neɗɗo ko hunduko makko ko wowli kon e ko hondu makko ndu windi kon imo mari ko ɓurata seedade e dow makko ɓuri nuno ɓeɗo chia arrawafema yiltoɗen e defte maɓɓe ɗen daare ko ɓe rewirta Allah azza wa jalla on noon ɓe ara ɓe tawa en ɓe welna haala kam no jiya e ko ɓe jogiti ka diina maɓɓe ko wiyete fiqiya maana muɗum ko argol tawama no wawɗa wo woniren noon sen guccodiri mi yaha mi huuya komi faala huwude ko ni woni alhaali maɓɓe on waɗi ɓe ara ɓe tawa yimɓe ɓe fonta qur'ana ɓe janga ɓe ɗaɓɓita sahihul bukhari sahihu muslim ɓe janga ɗen ɗon kono sa yiltike ka defte maɓɓe a taway ɗen ɗon ko defte ɗe ɓe jaɓano few on waɗi sattata ha satta shi'ajo wajorama deftere nde karamokojo makko windi waɗi ko woni nder ton kon koko ñoli en ara noon jangude joni onon tigi heɗo ɗo ndaron so tawi marɗo hakkillo wajora ɗum ɗo marɗo hakkil kamɓe da'iman defte maɓɓe ɗen sattata ha yiya shi'ajo no waajo o janto defte maɓɓe ɗen kañumma e karamokoɓe maɓɓe ɓen abada so ari ko yo ɗettu qur'an o naatoye sahih bukhari o naatoye sahih muslim o naatoye sunanude nden o naatoya ka musnad o naata e defte ɗe tawata haqiqatan o anda ko woni e nder majje kon o ƴawna ton o wowlana jama on kon waɗi abadan wa da'iman si a nani yewtereji maɓɓe ɗinatawi ko firtodirɗe ɗi yuɓɓata ko abadan ɗi yuɓɓata o waɗi noon kala ko innete mere ko beende ɓortodira ko beende firtodira ko beende luutodira jom menen tabaraka wa taala no jiya e ko o ɓanginani en fi hollugol en qur'ana makko on kanko no tinni kaka makko nde iwri o wi afala yatadabbaruna alqur'ana walaw kana min indi gayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira allahu wi ɓe kamɓe ɓe ala taskade ndeno qur'anare ko pellet si ɓe taskike nde si tawi hawri ɓe faami nde ɓe tawa nde kaka allahu iwri waɗi noon nde luutodira allahu wi si tawi ko goonga nde ɗo qur'anare ko nokkugo nde iwruno haranaka makko a jangino nde a tawa nde luutodir kono madama kaka makko nde iwri nde ɗo qur'anare ko nde tawata ko timmude nde ala hay e hunde e luutodirande ko woni e nayi nde ɗo qur'anare nde allahu azza wa jalla tippini e nelaɗon alayhi salatu wassalam enen en jangi e mayre ka joomi meɗen ɓanginani e wonde nde waylotaka allahu azza wa jalla o ɗettani en garanti wonde ko kanko hiwi nde kanko reeni nde goɗɗo waylatake o wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidun jomi men wi ko menen tippini nde qur'ana menen tippini nde min ɗettaninde kadi garanti men aynede men renande ɗaren o tippinno tawrat kono nden ɗon o ɗettanano garanti o aynede oɗo waɗi yahud naati e mayre ɓe jiidi o tippini kadi kadhalika injil nden kadi o ɗettanano nde garanti ɓe naati e mayre ɓe jiidi kanko allahu azza wa jalla ɓa o tippini nde ɗo qur'anare o wi'i nde wonde ko kanko tippini nde o ɗettaninde garanti kadi o aynay nde o reena nde hay e goto waylatake
kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi e aya go e fiya ken ndeɗo qur'anare o wi ma ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi o wi ndeɗo qur'anare mere ardantande yeeso mere ardantande ɓaawo ko nde timmude ko kanko ayni nde joni si goɗɗo wi e ndeɗo qur'anare timma ma'ana mum ko hunde koko Allahu wi ɗon ko ngaray ko non woniri kana non woni aray na non woniri wo si goɗɗo non inni ko Allahu wi'i kon na gonga oɗo enen mi wiya ko julɗo aray ko julɗo aray na o julɗo joni e hino hiɗen darde e defte maɓɓe ɗen jantoɗe sen jantike deftere nden en jantoto inde mayre on bi'idnillah jantoɗen kadi numéro page deftere nden bi'idnillah si tawi ko marde mujalladatu jantoɗen numéro mujalladu on jantoɗen inde karamokojo maɓɓe on kadi si honnon si ɓe yeddoyi yoɓe addu fonten daare e nasno mama ndaren e ndeɗo deftere maɓɓe wiyeteno usulul kaafi karamokojo winduɗo ndeɗo en karamokoji maɓɓe no wiye Muhammad bnu Yaqub al-Kulayni oɗo no jiya e karamokojo maɓɓe kamɓe Shi'a ar-Rawafida ɓurɗo mawnude e karamokoɓe maɓɓe waɗani ɓe deftere no inni al-Kaafi inde mari usul nde mari furu ndeɗo deftere maɓɓe nde ɓe wiyata al-Kaafi hiɓe jogiti ndeɗo wondema ko kayre ɓuri mawnude e dendanigal defte maɓɓe wano jogitorɗen noon sahihul Bukhari e sahihu Muslim ko noon ɓe jogitori oɗo kaafi maɓɓe ko noon ɓe jogitori oɗo kaafi oɗo karamokojo maɓɓe no jiya e karamokoɓe maɓɓe ɓurɓe mawnude e karamokoɓe ɓe hooloi oɗo o wi'i e ndeɗo deftere makko wiyetene al-Kaafi ko mujallad immu sengo ɗerongol ko 634 o wi'i wonde an Hisham ibn Salim عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آيات ووي wonde ittama e oɗo neɗɗo wiyeteɗo Hisham bun Salim wonnon itti e oɗo wiyeteɗo Abu Abdillah oɗo mo ɓeynata Abu Abdillah ko o woni Ja'far as-Sadiq ko jiyaɗo e almamiɓe maɓɓe 12 ɓe janti ɓen wonde ko ɓen ɗon almoto wonde on ɗon inni qur'anare nde Jibrilu alayhi salatu wassalamu addi nden e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nden ɗon kone 17,000 aya wonde qur'anare nde tawata ayeje mayre on ko ayeje guluji 17 joni noon nde nde jogiɗen ɗo ko ayeje guluji 6 e ko kadi ɓe wi qur'anare nde Jibrilu adduno nden e nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ayeje guluji 17 nde jogiɗen ɗo ko guluji 6 e ko kadi si guluji 6 iwi e guluji 17 luttay joni guluji 11 ka woɗen ɗon ayeje fof sahabaɓe ngittide ɗen ɗon ayeje fof Aboubacre e Umar e Uthman ɓe hoosiɗen ɗon ɓe ittika qur'an oɗo ko karamokojo Shi'a ko deftere maɓɓe nde tawata ko hoolande hattirde hoolegol ni nde ɗo usulul kaafi ka mujallad ɗimmo sengo ɗerol 634 wo qur'anare nde Allahu tabaraka wa ta'ala tippinno nden e Muhammad alayhi salatu wassalam ayeje ɗen ko guluji 17 wonno sahabaɓe ɓen suuɗi ɓe itti ayeje guluji 11 ɓeɗo si tawi goɗɗo noddima yaafiɓu ɗum ɗo oɗo ko wonma e noddude ko faade e aljanna oɗo nayi aljanna ummano ko wonma e noddude ko faade e yiite jahannam kamɓe Shi'a ar-Rawafida no jiya e ko ɓe janti e fiyake hollugol e wonde ndeɗo qur'anare nde wonduɗen e muɗum ko qur'anare nde tawata nde waylama hattirde waylegol naren goto e ceernoɓe maɓɓe no inni al-allamatu al-Qazwayni oɗo ko kanko sharhi oɗo usulul kaafi o dari noon o ɓanginani en ko honɗum woni ko ɓe faandi e koko ɓe jantiɗo maana ko honɗum woni ko Kulayni faandi e koko o itti e oɗo ceerno makko woni Hashim ibn Salim on ɗon itti e Abu Abdillahi alayhi salam wonde qur'anare nden nde ittanama ɗeɗon ayeje fof ko honɗum woni ko ɓe faandi
وفي وند إن القصد من قول الإمام جعفر هو أن جزءا كبيرا من القرآن الذي نزل على جبريل قد حذف وأخفي ولم يعد له وجودا ولا وجود في نسخ المصحف الموجود حاليا وفي وند وفانا كونغول أورو ترنو مكي أبو عبد الله عليه السلام ووند keɓal molanangal wona jantorde noon ayeje wuluji sappo e ego keɓal molanangal eko allahu tippinno kon e hoore jibril yo jibril tippin e hoore muhammad alayhi salatu wassalam kad hudifa wonde montama wa ukhfiya suuɗama walam yuadda lahu wujudun fi naskhi almushaf almawjudi haaliyan joni ɗum ɗon ko yewtere oɗo ceernojo maɓɓe sharhuɗo oɗo usulul kafi ɗo kadi se yeeyi ka ndeɗo deftere wiyetende safi sharhu usulil kafi ka mujallad sakkitoɗo ka bab fadlil qur'an bimo janti fi ɗum ɗo nderto ɓeɗo ko ceernoɓe maɓɓe ko karmokoɓe maɓɓe ɓenne yeeso ɗum enen eɗen andi ayatal kursi ka enen jooɗiɓe ɗo ɓe fof eɗen felliti wonde hiɗen hunji ayatal kursi ɗum ɗon hay sen findina jemma wiya kaari jangani en ayatal kursi o janga joni noon kamɓe shi'a no jeeya ko ɓe fiɗi wonde ayatal kursiyi mo wonde jangude hannde on wona on woni ayatal kursiyi mo allahu tippinno ayatal kursi mo wonden e jangude on hannde wona on ɗon woni ko allahu jalla wa ala tippin ɗum kadi hooten e deftere nde tawata ko tafsiru maɓɓe jano tafsiru mo tawata komo ɓe tuuginoto e muɗum mo ɓe faamirta firo qur'an no wiye tafsirul ummi tafsirul ummi ndaaro yen toon ka mujallad arano sengoɗerol 64 e tafsirul ummi ka mujallad arano sengoɗerol 64 kanko oɗo shi'ajo karmokojo maɓɓe tafsirowo wonandeɓe no wiye al ummi o wii wonde ayatal kursi mo allahu tabaraka wa taala tippini on mo tawata ko on noon tigi jibril waddenenaaɗo alayhi salatu wassalam e hino moɗo wonko ɗum woni alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi lsamawati wa ma fi lardi wa ma baynahuma wa ma tahta thara alimu lghaybi walshahadati arrahmanu rrahim wonko ɗum ɗo woni ayatal kursi mo allahu azza wa jalla tippini on e muhammad alayhi salatu wassalam ɗum ɗo ndaaro en e deftere maɓɓe tafsir no wiye tafsirul ummi ɗum ka mujallad arano sengoɗerol 64 en taway no waali si tawi neɗɗo wi'ima wonde ya ar jaɓa ɗum ɗo sela ko ko allahu wi'i wonde o rettani garanti oɗo wallahi o alama e noddude illa ila nnar o alama e noddude siwana faade e ngeɗo yiite o alama e noddude siwana faade e oɗo jahannam jon noon noone waylugol maɓɓe kamɓe shi'a bi mana tuumugol maɓɓe ndeno qur'anare no mari nooneji noone arano ko sifano jantorɗen ɗo ni wi'ugol maɓɓe wonde aayeje ɗen ko aayeje ɗe tawata ko ɓuri ɗuuɗude kon ittama jon noon e nder ɗen aayeje ɗe tawata ko aayeje ɗe ɓe wi ittama ma ɗum aayeje ɗe tawata ko aayeje ɗe ɓe wi'i waylama aren ndaaren ko honno ɓe jamtori fiyake ɗen aayeje ɗe ma ndaaroye yeeso kadi ko honno ɓeeɗo firirta qur'an yehen e nde ɗo deftere hay ka kuleyni si tawi hawri e yeeyi e nde ɗo deftere nde tawata ko ka usulul kaafi wonande oɗo kuleyni ka mujallad arano sengoɗerol 292 292 وفي وندي عن زيد بن الجهم أن أبا عبد الله جعفر الصادق قرأ قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أن تكون أمة هي أربع من أمة ولو وئي
وكو أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم فقال له زيد بن الجهم جعلت ولا جعلت فداك هي أئمة فقال إي والله إنها أئمة فقال له زيد إنا نقرأ 4 فقال وما 4 إنما هي أزكى أولو متوتا هينكو كليني فأجنتني إنكو كأصول الكافي مكو وانما أولو نحن مكو وني جعفر الصادق مبكنتكو المامي جو مكو أولو أجنغن أولو آية قرآن الله عز وجل ويد ولا تكونوا كالتي نقبت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة kambe be wi fannon ko ma fini be ko fi almamako kambe dina mabbe kam ko fi almamiyat be wi ka Allah tabaraka wa taala wi dum umma be wi a imma almami be an takuna a'immatun fi watalato almami be hiya be tawata azka ko kambe buri labude min a'immatikum edi almami be monon kambe shiga be wi en wonde almamako Ali ibn Abi Talib الله تبارك وتعالى وسين رندون إلى آدم عليه الصلاة والسلام على دفتر وتفي إغوري أن نلالو هاي إغوتو سوانا تنكو الله جل وعلا وسين أندون نلالو يو أندون نلالو يو أغنفتو وقت مكودن في المماكو علي بن أبي طالب قلوا لما تريد وبنزل إنه وأن آية وأرداني أن تكون أمة هي أربى من أمة وآية وكتبرنك أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتك أساتي أولو موجنة لنوني زيد بن الجهم أنني مجعلت فداك هي أئمة وفي آية ونعدنك أئمة المامي بولا كاكا أمة دنتال وولا كانكو أولو جعفر الصادق أويد إي والله نونري الله أن إنها أئمة آية أننا أريك في المامي ببين وتكوي أنساتي زيد بن الجهم ويمو بين دمدن جنغا وندكو 4 أن تكون أمة هي 4 من أمة وداريو إنمو وما 4 أريدون بلكو أريدون كو أزكى no kujiyanu eko be janti kambe shi'a ar-rawafida endeno ne tawata ko deftere mabbe wiyetene al-kafi lil kudayn tangedi yeto kanko odo neddanke hay joni goto woni al-kulayni ka kafi makko ka mujallad arano dedo yewtere kanyum ko sengo derol temedde nay e sappo e didi tawoyde sengo derol temedde nay e sappo e didi woni ko tawoyde gono ka mujallad arano kanko kulayni o wi wonde an Jabir qala qultu li abi Ja'far Muhammad al-Baqir lima summiya amirul mu'minin qala Allah sammahu bidhalika wa anzalahu fi kitabihi قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمدا رسولي وأن عليا أمير المؤمنين دارين نوم وأنو كلا أندو القرآن أندو آية وأني آية أنكو ألي وهاك ألست بربكم ببي wonde oɗo Jabir o inni wonde o wowlanno nyande go oɗo neɗɗo wiyeteɗo Abu Ja'far Muhammad al-Baqir oɗo kadi ko jiyaɗo e ɓen almamiɓe man o wi wonde o wiyanno oɗo lima summiya amirul mu'minin o fi wonno Ali ibn Abi Talib ɓe innana amiral mu'minin kanko Muhammad al-Baqir o jaabi o wi Allahu on woni ko inni Ali amiral mu'minin o tippini ɗum kadi ka Qur'an o jangi aya ووي الله وي وإذ أخذ ربك جنتتم عند جوم ماذا تتنو ونني من بني آدم إمور بآدم بن من ظهورهم ذريتهم أنا ممكن الله تبارك وتعالى نلنا ما كرنا عليه الصلاة والسلام أهدني فالله تجي آدم ومولو نسنغو نيامو آدم وم إبن آدم هو يلتريدو
o mowni sengo nano makko ngol ɓiɓɓe makko goo yaltiɗo ɓiɓɓe adama ɓen en fof en yaltuno ɗon tawi ɗen fotawa gabboye zarra ɓanon en yalti ɗon allahu tabaraka wa taala seedini en e hoore wonkiji meɗen ɗi o landi en alastu bi rabbikum ene mi siforali ko min woni juumi moɗon taguɗo on mo rewoton on on sati en fof meɗen seedini shahidna ala anfusi yon noon ɓe inni nane ko shiyajo o wi ko woɓa allahu o yaltini en ɗon o wi alastu bi rabbikum emi siforali komi woni joomi mum wo o watti ɗon wa anna muhammadan rasuli muhammadu ko nelano an wa anna aliyan amirul muminin ali kadi ko amirul muminin o ko on nokku ɗon allah azza wa jalla woli woɗum ɗono ka qur'an en fof men ɗen andi aya on o hewtaɗo wa anna muhammadan rasuli wa anna aliyan amirul muminin ɗo wala e nder aya kamɓe noon shi'a ɓe faamini woɗum ɗo ko aboubacry en itti ɗum ɗo fiyoɓe jattu lomtal ngal e junngo ali ko ɗum ittiniɓe ɗum wona piiji ɗiɗi ma piiji ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde hawnide hunde mawɗum iwen e on ɗon aya aren e aya goo kadi ɗo hayinka usulul kaafi ɗo ko beñe hen e nde ɗo moƴƴa kala shiyajo kadi mo yiiduɗo landemo fi kaafi on ɗum o wi e mayre wonum e wi e oɗo karmo kojo makko muhammad bun yaqub al-kulayni so yehi ɗo oɗo aya mo wonɗen jantade fi muɗum kam mujallad arano sengoɗerol 410 كليني وي عن أبي عبد الله جعفر الصادق قوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل أن فنسي ولم نجد له عزما كا نالو لو نيايو دارين كامبلو بيبي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي وبهكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم جماعة جلده تسكرين لهم إنه ما في نده وفي الممات فوكا في الممات والله عز وجل أويمي وندي دي قمدي من أخذونه آدم وأتيهم أنندو كون من تجي آدم في كونغدي وفي محمد في محمد كان يوم علي فاطمة الحسن الحسين المامي بأرتاي ببنبا وما بإمور بزوريا ما بيو وآدم يجتي نو يتنقل من أهدين إذن جوني على آدم ننقويت يوم القيامة بيرون لك فهري آدم يتنال نابوي أنه آدم يجتي ولو كان بشيء الروافض هي بفبي المامي بما بيجتي annabajo allah o kañum yejjiti kamɓe almamiɓe maɓɓe ɓe yejjitata andi almamiɓe maɓɓe ɓen no yeɗɗi ɓuri annabaɓe allah o ɓe ga par ce que adama kañum yejjiti kono kamɓe almamiɓe maɓɓe ɓe yejjitata eynoyɓe tukkude annabajo allah o o adama yejjiti yettinali ahdu ndi allahu ahodi e adama ndi yo humpitu mofte muɗum nde ngawa nelaɗo goo no aroyde no wiye muhammad almamijo goo no arde no wiye ali ɓengu makko kadi no wiye fatima o mari geɗalɓe kadi ɓe tata ko yeɗɗuɓe oya no wiye alhasan oya no wiye alhusein ɓe heɓoyay zurriya aroyayɓe ɓaawo ko ɓen almoytoɗe e mofte nani o adama yejjiti yettinali ha maayi onon e diina ni jama diina ɗum no goɗɗo no wawi wajorde ɗum julɗo ko ɗum waɗi ɓe susta janngude ɗum abaddan sina hakkude maɓɓe ɗum no janngata wona e radio ɓe suusi wolde ɗum wona e juulirde ɓe suusi wolde ka ko waɗi noon si ɓe wowli ɗum ɗo haysi koye makiru ɓe yehi ɓe wowli ɗum ɗo sular fof yalta yaltana ɓe makiru hay goto heɗota ko ɗum hay e goto heɗota ko ɗum ɗo ko waɗi noon en fof meɗen hiɗen anndi wonde ɗum ɗo ko muradu ɗo tawata neɗɗo so tawi hawri ko annduɗo ko honnugo baala kanko neɗɗanke on o gomɗinta ɗum ndaare kamɓe chiya sa wonniɓe ɓe dawo innugol kamɓe ɓe gomɗina ɗum ɓe hoolaki ɗum eyno ɗo goto e karamokojo maɓɓe no windi deftere himo wi'i nde faslul khitabi fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab o wi deftere makko nden inde mayre on ko ɓangingol fensita yewtere nden fi tabintingol wonde qur'anare nde allahu tippini nden sahabaɓe waylinde wona kayre hettuɗen ɗon ono e nder nden deftere makko ɗon kanko oɗo karmokojo maɓɓe wiyeteɗo tabrasi o wi'i
wonnema no woodi cortewol tippinogol sahabaɓe waynigol pewɓe ittingol na hay waynugol to ɓe ɓorgol wonde qur'ana ko tippori wanaadi corteji 114 anduɗen ɗo wo cortewol goo kadi harino toon sahabaɓe ɓen ɓorigol few gonɗon cortewol ɓe wii sahabaɓe ɓen accalingol ko honnogol wi'ete woko suratul wilaya ko cortewol angol fi ɓangilgol ko ali ibni abi talibin handuno e alma mako ngol ɓawone laaɗo be wo aboubacry e omar e ousmane e sahabaɓe luttuɓe wallitiɓe ɓe e fiyakuji laawol diina kam ɓawone laaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wi wo ɓeeɗo ari ɓe ittingol ɗo cortewol ɓe ɓorigol e qur'ana o few fiyo ɓe wippo laamu ngun e junngo ali ibni abi talib naare noon no si tawi hawri ibnu adam mo tawata ko selluɗo haqqille mo tawata pellet ko julɗo si wowla sifa ɗi ko woni julɗo kon no wowlirta sifa ɗiɗo ko iwen noon aren ɓe mari karmokojo goto no wiye alfayid alkashani oɗo ko jiyaɗo emin kibari ulama e rawafira o mari tafsiru no inne assafi oɗo kadi ko karmokojo maɓɓe tafsir se yeyi e nden deftere makko ɗon tafsiru safi lilfayid alkashani ka mujallad arano konngol makko ngol en tawayngol ɗon ka sengo ɗerol 44 o wi aqulu miɗo wi'a jentuɗe moƴƴane na wiwgol wonde o wowlinkil o wi kadi miɗo wi'a wo kanko o wii inna alqur'ana alladi bayna adhurina laysa bitamamihi kama unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bal minhu ma huwa khilafu ma anzala allah wa minhu ma huwa mughayyarun muharram وإنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد عليه السلام غير مرة ومنها أسماء المنافقين في مواضعها ومنها غير ذلك وإنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فرن كونغول مكو o wi wonde kanko himo inna alkashani ka tafsiru makko wiyeteɗo assafi o wi ndeɗo qur'anare nde wonduɗen e muɗum ɗo laysa bi tamamihi wona kayre ni no nde timmiri no nde tippinira o dari o wi nde timmirano nde tippinirano few o wi bal no e mayre ko tawata no luutodiri e ko tippinanoko o gayni o wi no e mayre ko tawata no wayla tawannano allah azza wa jalla tippiniri o wi no e mayre kadi ko tawata ko piiji heewɗi ɗin ɗon ɗi montama ɗi ittama nder to o wi no jeeya e konko itta toon inde ali ibni abi talib woɗum hay no heewi ka qur'an sahaba ɓen itti ɗum few wono jeyano e ɗum kadi inde yani ngol ɗo konngol ngol tawata ko inde ɓeeɗo ɓenguure nelaɗo alayhi salatu wassalam ali muhammad woɗum kadi no e qur'an e nokkiri hewɗi sahaba ɓe hoosi ɗe itti o dari o wi no jeeya e muɗum kadi inde naafiqiɓe ɓen wonɓe ɓe toɗɗi naafiqi ɓen ko aboubacre e omar e ousmane ɓeɗo woni hoore wo inde ɓeɗo no e nokkeli hewɗi ka qur'ana tippinode ka allah wi ko ɓe naafiqiɓe wo kono ɓe ari ɓe wayli ɗum ɗon ɓe itti nder o wi no ndeɗo jogitorɗen nde ni wonna ni nde woniri ka allah azza wa jalla ndeɗo nde weltina allah on nde weltina nelaɗo alayhi salatu wassalam oɗo noon ko ɓeɗo firanta ɓe qur'ana honɗum noon ɓe firani nde awabande timma ko honɗum firi ko timma sella na ha ɓeyda woni yimɓe majjerare kamɓe chia arrawafida wallahi no yirɗa alhaali maɓɓe o angal o wona noon oɗo mo tawata ko kulayni hayn kan kadi o janti ka usulul kafi makko ka jusu arano ka kitabul hujja sengo ɗerol 187 konngol ngol tawata ko ɗettagol eɗo abou abdillahi jafar assadiq riwaya juutuɗo jantuɗen tum mahallu shahidu فوي ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريني ما مصحف فاطمة قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد وي كم أبو عبد الله جعفر الصادق وي كم الشيعة إنه كمكة دفتر ويتين مصحف فاطمة woko nde woni qur'ana mo allah mo tippini ɓen nalde mushafu muhammad ko
mushafu Fatima e gayni o wi ala ko andini ɓe nongo e mushafu Fatima ɓe andane o andini nongo ko honde woni nde o wi ko mushafure deftere nde tawatano e mayre sifa o qur'ana mo ɗo laaɓiji tati aw mana muɗum laaɓiji ɗiɗiji ɗi bo sahaba ɓen itti o gayni o wi wo kono wallahi makko mushafu Fatima o nden ɗon e o qur'ana mo jogi ɗen ɗo ɗe nanda hay harfu goto ɗe nanda kono jantoɗen no nane da'iman ko yimɓe piyodiray ɓe yimɓe ɓe tata ɓe lutodiray ɗo o inni e wo mushafu Fatima o nelaɗo on addananode e mushafu mo jogi ɗen ɗo o nanda hay harfu goto ka ene ɓe janganali en to ayeje ɗe tawata sifa majjano ga ɓe ɓeyditi tum goɗɗum o daro non wayna ɗo nanda hay harfu goto ɗarebenale o wiya en to hay harfu goto nanda o jangana en to kalimaji dolle o ɓeyda goɗɗum kono daro ina e wonde nanda hay e hunde wona ɗi goto ilan haray ɓeɗo shi'a rawafida ko yimɓe ɓe tawata fiyake maɓɓe no hawni e sengo ndeɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala ɗon si tawi goɗɗo innima wonde ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni kamɓe ko ɓe diininorta Allahu ko ɗum ɗo woni ko naɓata aljanna anniɗa faala on aljanna mo ɗum ɗo naɓata e mum ɗon sisi fa o innima addana ɓiɓɓe mami jande mi yoɓintama are menen min yoɓinta on hay e hunde goɗɗo sina ɓete jahannama ko yo yoɓintama ko jeloyata ɗo e maki hara ɓe naɓora tammaru ɓe yara ha ɓe lootoɓe yam aye ɗo goɗɗo no fotta ɗo e goɗɗo ta mo yarditi mo tambi goɗɗum wiya o kandu firu maɗo ene mi hokkata ono fotta e goɗɗo mo jogui ɗo paquet cigarette wiya gran jon nan ɗon mesuwol goto o tinna o yaltinta o jonni o luɓa magali brique sunna ko jahannama laawol jahannama gonno yoɓinirta ma jon noon ɓeɗo e hoore muɗum si tawi goɗɗo wiiɗe tuɓiɓɓe ma ɓen jonnalan min ne'aɓe mi innaɓe qur'ana sella min ne'aɓe kadi mi innaɓe wondema pellet Aboubacry ko huɗeteɗo Omar ko huɗeteɗo Ousmane ko huɗeteɗo an fi innama a yoɓata ɗon ƴetta ɓiɗɗo ma on naɓa ko jelo emen woni ittude ɓiɓɓe mum ka public hara ko l'école français ɓe naɓa ɓe ka privé ka public a yoɓay a yoɓata kono mbaɗa huti jande nden ɗum wakkiloɗa finance haydi ko pet wonta heɓude naɓaɓe ka privé joni noon ko honno ɗettirta ɓiɗɗo ma inna ɓaɓe yoɓinta ko fi alqur'ana ni yaha jonnaɓe ɗummi yewtidi e fayko ɗum tawata ko fayi kon kon shi'a rafida yankoɓɓen nangunoɓe naɓi cimenterie ka julerde maɓɓe ɗo à l'école maɓɓe fayin kon tawi ko hunjike qur'an yehi ha tawi kon janngude ka l'école ka kon janngata ɗum kon janngidude e tawi kon shi'a u tokora um o karmokojo maɓɓe wiyeteɗo hafisi yaari noon ha ko ndimmum makko shi'a um ɗo worimo noon ha tawi hoɓɓe goo shi'aɓe arabuɓe no ari terlen ɗon ɓe ari fewno on sahay fay kon kon présente ɓe on ɗon wonde oɗo ko hunjiɗo qur'an ɓeynimo yo darti ɗon seeɗa kanko tigi o wilan totteji ko ɓeynimo yo dartu ko sifa alqari'a en sifa e alam tara kayfa en ko nangue sifa ɗi woɓa o janggi seeɗa ɓeyni machallah jande ma nden no yeɗɗi joni min faalama ɗettude ɗo min naɓama ira janngoya toon ka université amen toon ha towa darja e gandal ɗum kadi hitande kala ma lewru kala min yoɓete hasabanal ngal ɓe jantanimo lewru kala sin fayali $100 hara ñamete makko e ko waloto e ɗuma fof naɗon naata fayko kum ɓaɓe naadi ɗin piiji ɗon e haqqille makko ɗen o arti kanko e baɓe makko ɓe fuɗɗi yewtude baɓe makko aybini shi'a fu fayko ko wippiti o wi toon aybinɓe de si on jokka laawol maɓɓe ngol deƴƴe jokkon ko jokkuɗon accon ɓe jokka ko ɓe jokki tawi mafini moɓɓe moƴƴa fay ko kum min yewti ɓamin yewti o sifanilan ko o yi'i toon o ñilan ɓa o yehi ka arande laawol ɓe wondi e makko ha o yiiroyiɓe toon deftere nde tawata inde mayre ko fujuru sahaba bonki e bandiyagal sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam tawi deftere nden ko no wiyete fay ko kum ɓa o yii ɗum ɗon ko on tuma ɓuri ɓe ɗen jaade noon Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e yurmede makko kanko Allah e ballal makko fay kon ko sotti e jungo maɓɓe laati kaɓe happannomo ɗon ɓe naɓa e mo o ronkiyaade kani goɗɗo no jogii deftere wi'ugol bandiyagal sahabaɓe ɓen ta ko ɗum ɗon o jannata par ce que shi'a arrawaɓe ɗay ara yiwde yeeso ɗo biidnillahi sen hewti fii ka fiyake sahabaɓe
kamɓe ɓe janne ɓiɓɓe maɓɓe ɓen gila payku yaagal ko yo ɓe huɗu aboubacre ɓe huɗa oumar ɗum ɗo ko jiya ɗum e ko tawata kaka payku yaagal maɓɓe kuddini fof ko fiyon ɗum ko wiwgol wonde aboubacre e oumar ɓe jattuno laamu e junngo ali wo ko ali duwano lontal ɗen no jama julɓe par ce que kamɓe ɓe yaari lontal ngal ɗon lontagol nelaɗo o woɗum ɗon ko ɓe ka enɗan nelaɗo on duwa lontal hay si ko ɗon yaaruɗe wona ali ibni abi talib haali lontal sabu no won ɗum so yaari ka sengo ndondi hakkunde ali ibni abi talib e abbas bune abdilmuttalib abbas bune abdilmuttalib ko bappa nelaɗo alayhi salatu wassalam baaba gooto ben maɓɓe ali ibni abi talib ko ɓiɗɗo bappa nelaɗo alayhi salatu wassalam nene gooto baaba gooto ben maɓɓe si tawi bappa baaba gooto no wooda o wirnay ɓiɗɗo bappa nene gooto baaba gooto on si tawi hawri ko ndondi ko abbas hanuno ronude si ali ara ɓaawo ono kamɓe ɓe pottinirta abbas ɗo ɓe jonna ali e hoore bonki e bandiyagal ngal ɓe jogingal naare moƴƴa ɓen almamiɓe ɓe ɓe ɗetti e ɓiɓɓe ali ɓe ali no marno dolle ɓiɓɓe worɓe wona alhasan e alhuseini tum ali marno ali no marno muhsin ibne ali ibni abi talib no marno aboubacre ibni ali ibni abi talib no marno oumar bune ali ibne abi talib ali no marno ɓiɓɓe worɓe dolle ousmane ket ali innitirno ɓeɓe kamɓe ɓe huɗata ɓeɗo noon nandi ɓa ɓeɗo heeɓiɗen inde ɗon ɓe pottini ɓen ɗon ka almama ko few ɓen ɗon tawaka e almami ɓen ko alhasan e alhusein jon noon bonkikin ɓe nawriki honto alhasan ma feƴƴi ɓe ari e alhuseini hande kadi ɓe yeƴƴitaki e ɓiɓɓe alhasana ɓen ko ɓiɓɓe alhuseini ɓen tu woni ka almama yon noon ɓiɓɓe alhasana ɓen kañum tawaka ɓeno noon daroynama ko mene woni ahlul bayt menen miɗo yiɗi ɓe nguure nelaɗo hiɗo yiɗi ɓe nguure nelaɗo hiɗo fecciɓe onon no darade taw wiyo sonnaɓe maɓɓe ɓen nayi ɓe nguure nden jiya ɗetton tanira ɓennaɗon e ɓe nguure nden waqqille honde ni hay allah azza wa jalla ka qur'ana makko o wi'i ɓengu neɗɗanke o wi'imo ɓenguure makko annabi ibrahima alayhi salatu wassalam nde malayka ɓen arno rewi ka annabi ibrahima ɓe fokkiti ka annabi lut halkoye golimɓe annabi lut ɓaɓe rewi ɗon ɓe humpiti yumma meɗen sarata fi jibingol maɓɓe oɗo geɗaljo maɓɓe annabi ishaqa yumma meɗen sarata ɓe haawi moƴƴa ɓe magi ko honno min mi jibinirta e hinnogal komi sonnajo mo tata ko dimaro eno moodi a woni mawɗo nayejo malayka ɓe wi a taajabina min amrillahi rahmatullahi alaykum wa barakatuhu ahla albayt innahu hamidun majid kamɓe sonnajo wonmo yiwɗi ɓe wi sonnajo ene an a hawoto woni yamirore allah a hawoto woni fiyake mo allahu ñaawi on sati malayka ɓe darti pewtimo ɓe inni rahmatullah yurmeni allahu wa barakatuhu e barke makko alaykum yo wonu e moɗon onon ahlal bayti yimɓe suudu ibrahima ɓe pewti sonnajo annabi ibrahima on ɓenni ono yimɓe suudu ciya kañum ala inna sonnaɓe nelaɗo na yimɓe suudu nelaɗo onon e dinani jamajel ɓe yeeso ɗum annabi moussa ko ɓe iwno madiyana ɓe fokkiti misra allah azza wa jalla ka hewtuno ka o wahyina e dow maɓɓe jomi men ko honno wi o wi wa hal ataka hadithu moussa id ra'a naran fa qala li ahlihi imkuthu inni anastu nara fa qala li ahlihi karmo koɓe tafsir fof hatta inna shia arrawafira annabi moussa ko wonduno e mum ɗon ko ɓengu maɓɓe e dammini hari goto ala kono fa qala li ahlihi ay li zawjati annabi moussa makani sonnajo maɓɓe o allahu wi sonnajo annabi moussa o ɓen nguuri annabi moussa ciya harayna sonnaɓe nelaɗon kañum na sonnaɓe na ɓen nguuri nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo alayhi salatu wassalam ma kañum hadis abi hurayra wonno ko sahihayn ɓe maki law anna ahadakum ida arada an yatiya ahlahu qala bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إن قدر بينهم ولا إن قدر الله بينهم ولد فماكي لم يضره الشيطان نلم فماكي وند ستري قطع مفامك أرجل أهله صنع جمكم بلدي أكرمكم جوني دو قطعك أرد أيضا أهله وبيئمكم وتاني رامكم وكتومكم ben makko lel makko ahlahu ko sonnajo makko tawi ciya muskila maɓɓe ko hay arabu ɓe wawata ko woni tana maɓɓe mawɗo on
kamɓe honno ɓe wawata wi'irde ɗum ɗon hay kamɓe saari a inni no hi honto famille ma kanko tigi sa ari ka makko ɓengu makko no jooɗi ɓiɓɓe ɓen no jooɗi so fuɗɗi kama hollitude o innawa ko ɓengure an ndenni ko famille an gonɗi ka o inna ɓengu makko yaltuto ko yaata ɓengu makko yalti noon o innawa heno ɗo c'est ma famille gasay gasata ilan ɓeɗo kamɓe goo taw nde ɗo qur'anare meɗen ɓe jaɓande few si ɓe firinde kadi a tawi firongol no hawni wallah si ɓe firinde a tawi firongol no hawni laare ɗo en jantuɗo ɗo piiji ɗiɗi kadi e fi qur'ana on feƴƴen ka hedde sahaba ɓe jantuɗen seyɗa geni hommi inchallah ɗo hoten e ɓeɗo deftere ka alkafi hay joni lel kulayni ɗo kañum kaka mujallad arano sengoɗerol 133 kanko kaafi o filli wonde ittama e Dawud raqi oɗo Dawud ar-Raqi itta e makko konngol ngol tawata ko konngol ngol o pooɗoniri hakkunde makko e oɗo wiyeteɗo Abu Abdillahi Ja'far as-Sadiq o wi qala Abu Abdillahi li Dawud ar-Raqi lamma arada Allahu an yakhluqa al-khalqa nasarahum bayna yadayhi wa qala lahum man rabbukum فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام فقالوا أنت ربنا فحملهم العلم والدين ثم قال للملائكة هؤلاء حملة علمي وديني وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون ثم قال لبني آدم أقروا لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة قالوا نعم ربنا أقررنا فقال الله للملائكة اشهدوا فقالت الملائكة شهدنا على ألا يقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون يا داود ولايتنا يا داود عفوا ولايتنا مؤكدة عليهم بالميثاق وي wonde oɗo Dawuda o yewtuduno e oɗo karmokojo maɓɓe Abu Abdillah ko jeyaɗo imamuɓe maɓɓe ɓe Ja'far as-Sadiq won ɗon innimo nde Allahu tabaraka wa ta'ala o faandino tagude tagore nden kanko Allahu azza wa jalla wo o sakuno tagore nden fuu yeeso makko o landiɓe o wi man rabbukum ko on boni joomi mon tagore nden fuu malaika no ɗon yimɓe no ɗon jinna no ɗon ummunte no ɗon kala ko wiyete tagore Allah on saaki ko yeeso makko wo ma o landi ka tagore nden man rabbukum ko hombo woni joomi mon wo attiɗo wowlude on ko nelaɗo alayhi salatu wassalam kañum ma Ali ibn Abi Talib e almamiɓe maɓɓe 11 artuɓe ɓe mbawaani wo ko ɓen ɗon atti woyi Jibril wowlaani Mikail wowlaani Asrafil wowlaani malakul mawti wowlaani Adama wowlaani Nuhu wowlaani annabi Ibrahima wowlaani wo Ali e wowluno ka tawi ɓen ɗon fof no deƴƴi woɓe inni anta rabbuna ko an woni joomi amen woɓaɓe wowli ɗum fa hammalahum lilma waddin Allahu rondiɓe gandal makko ngal e diina kam on saati kanko Allahu o wiyani malaika ɓen ko onon yo malaikaɓe ɓeɓe yiɗon no ko ɓe woni rondiɓe diina an kan e gandal an ngal ko ɓeɗo mi hooli e nder tagore an nden fof ko kamɓe kadi mi landitoyto fi tagore wo yeeso ɗum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wiyani en enen mbi adama fof o wi jaɓanelan ko min joomi mon jaɓanon ɓeɗo ko kamɓe woni ko ardoto on kamɓe woni ko ɗoftoto ɗon kadi on saati kanko Allahu o wiyani malaikaɓen seede malaikaɓen inni men seedi ke nani fii janngo watab innoyi hari men anda ɗum meɗen welsini men faamali ɗum on saati kanko oɗo Abu Abdillahi Ja'far o dari o wi Dawud o wi ya Dawudu wilayatuna muakkadatun alayhim bil mithaq o wi laamu men ngun e hoore tagore nden ɓeɓe yiɗa ɗum ko tenti ɗum e hoore maɓɓe ay kamɓe ko laamu tumaɓe kono ɓe ardora tun kamɓe ko ɗum ɗo woni alhaali ko maɓɓe kono waɗi si ɓe fini e Qur'an ɓe fini e hadisaji ɗe nde woni ko fii aray hunde nde tawata ko sakkitorore nde jantotoɗen fi muɗum nen ɗo fiyake maɓɓe on ka Qur'an ɗo ko jonnugol ɗen tun maana ko honno ɓeɗo firiri ndeɗo deftere Allahu tabaraka wa ta'ala e ayeje joni deftere ɗo ko raɓɓiɗi ka kaafi ka mujallad ko tawata ko
mujallad arano on ay kanko oɗo kaat ka oɗo kulayni o inni ittama e abou abdillahi jafar as-sadiq o inni kongol allah azza wa jalla ka allahu wiɗo walillahi al asma'u l husna fad'uhu biha ko allah o wodani inɗe moƴƴe hattude e moƴƴude ɗen noddiremo ɗen o dari kanko abou abdillah o wi nahnu wallahi al asma'u l husna allati la yaqbalu llahu min al ibadi amalan illa bi ma'rifatina allahu wi kan mo mari inɗe ɓurɗe moƴƴude yen noddirmo ɗen ɓe wi ko kamɓe woni ɗen inɗe allah wosen andali ɓe allah azza wa jalla jaɓanta e ndewal oɗo finni maygal janna a yaye on ɗum si o wi addu ɓiɗɗo ma mi wallitoma jonnayi mo wallahi ɓeɗo fiyake maɓɓe no hawni hattirde hawnagol joni ɗo sen arti hedde ka sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam enen ɗo fof sen landama mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam ko hommo ɓuuri moƴƴude ko honɗum wiyete nelaɗon alayhi salatu wassalam ka si kamɓe ɓe feƴƴi ko mo yikkatan sahabaɓe maɓɓe ɓen ka ko woni dow ɓen ɗum fof ko hommo o aboubacre ka na eɗen jogui ɗum allah azza wa jalla mantani e sahabaɓe nga qur'ana ka jomi meɗen tigi o jantige fi maɓɓe o wi wassabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار من توري براينادو joni ɓeeɗo joomi meɗen seedanike ɓe ɗum ɗo on waɗi a dogay ɗo shi'ajo sina haramo bemmum innuno ɗum aboubacre hay ɗum kadi so o naati o wayla yimmen o eddodata e mayo shi'ajo sattata ha yiyamo mari ɓiɗɗo wiyeteɗo aboubacre ma wiyeteɗo omar ma wiyeteɗo ousmane aysa ɗaɓɓal ma wiyeteɗo aicha ma wiyeteɗo hafsa ɓe wi allahu ka wi ɗon inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara ɓe inni hiya aicha woni ɓeyniri ɓeyni hiya aicha en ara e jamtade deftere ka won ɗon ara se gooti en tawa ɗon na ko satti kamɓe ɓeno shi'aɓe ɓe dari ɗi aybini ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ndaren kulayni goto o nambara o kanko kulayni ka deftere makko hayin ndeɗo wiyetede rawdatul kaafi ka mujallad jeetatamo sengoɗerol 250 o wi ittama e jafar أبو جعفر محمد الباقر الماني جمعي قال أوي كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري أوي وند صحابة بن الأرض أفف عليه الصلاة والسلام بموتنا بيلتي إسلام سوى ناتته فتفتكوا ويلتا أوي كوني بيه ومقداد بن الأسود سلمان الفارسي أبو ذر الغفاري وكو بيدوتو رواية بو بيدي تيدو بوتي عمار بن ياسر كانوا ماي بلال بن رباح بيبي بيدا فوق يالتو الإسلام بيدا فوق ونتو نتراني سيوانا بيدو كو بيدو ونو يالتانو إسلام ونو دي همبو ونو دي بنغور علي بن أبي طالب كما مينو الشيعة الروافضة بدتي فياتي أبو بكر عمر بابي هفر ديني سونا بابي بمبه دندانجال ما اسوانا بيدا يوغابي بي آلي تاوي غاينغو ما بقرمو تيدو نمون ويهوري أبو بكر عمر عائشة فإنو بيدو نلانو عليه الصلاة والسلام بريد علي حديث عمرو بن العاص ولك صحيحيني فما كم يريمي تاي نلانو عليه الصلاة والسلام من لنديبه أي الناس أحب إليك يمبه بين فوق هم بردو يدو ده فماكي عائشة أنصاتي عمرو بن العاص لندتي من الرجال بماكي أبوها بم عائشة وني أبو بكر عمرو بن العاص بماكي ثم من إلى ماكي عليه الصلاة والسلام ثم عمر عندك الشيعة ينال أوليري أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم أبغض الناس إلى الشيعة برا بيجي دين كان عليه الصلاة والسلام كم برا أني دك الشيعة الروافض أنا قبيب اليهود جو هتاي تجومي من مي يبيار لو بيار لا عندي اليهود نبي إننا نو يبيار دناتورا فلسطين ناتو قول ما نقول بناتا توا كوب سجدا ما نمكو بنايله بإن حتة
Allahu yaghfir lakum wa sanazidu al-muhsinin babe ali habe hewti don kambe al yahud be wajon fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum hidayna yobe turo be dirbori hobi mabbe inna yobe in hittatun be wi hittatun min sha'ira jonnon sintango shi'a gollawol mabbe do ko woni Abdullah ibn Saba al-Yahudi ko yahudi yankejo wonno o ari e zaman Usman o famini o naati islam tay ko fi lantugol islam o naati kala faalaɗo annude tariha makko yo yeyka a tariha li tabari sira ko tawta ko tariha mo oɗo a tabari ɓe waɗi o kañum ma e oɗo tigi alfisal bayna almilali wal ahwa'i bayna almilali wal ahwali wal nihal mo oɗo karmokojo waɗi ibnu hazm rahimahullah haka alfarqu bayna alfiraqi lilkhatib albaghdadi eko wonade ɗo ka albidaya wannihaya libni kathir ɗeɗo fof si tawi kanko neɗɗo mo yehi e majje haka tariha mo imam ibne asakir ɓe waɗi o yiyay sira fi oɗo neɗɗo wiyeteɗo Abdullah ibne Saba al-Yahudi ashii arrafidu non kanko e fedde makko nden atti ƴawnande Ali ibni Abi Talibin kamɓe ko ɓe wiyayno Ali huwa al ila ɓeyna ko Ali woni reweteɗo ɓeɗo ndaren ko ɓe janti e fiyake ɓeɗo sahabaɓe ɗiɗo kulayni o jantani en ittorde e oɗo karmokojo maɓɓe Abu Abdillah Ja'far as-Sadiq ka alkafi ka mujallad arano femgoɗerol 490 وك الله عز وجل ويدو ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أين في رمضان يعني ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكو علي إيمان الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كم الله أو أني إيغم من ببي كيف رنكاكم فاسقا كاكم جدين وهم الأول والثاني والثالث الأول هو أبو بكر وأبو بكر هو الكفر والثاني هو عمر هو الفسوق الثالث هو عثمان وعثمان هو العصيان فإني وكيف رنكاكم هو أبو بكر فاسقا كاكم هو عمر جدين لندن للتو دمكو هو عثمان بن عفان كان بيدو كنائي Elano alayhi salatu wassalam jombi gedal jo Abu Bakr woni yumma meden Aisha. Elano alayhi salatu wassalam jombi gedal jo Umar woni yumma meden Hafsa. Be detti bibbe mabbe dido be okki Uthman ibn Affan. Bibbe mabbe jiwbe dido be okki Uthman arano o woni Ruqayya onno ma be ini shi'a woko Uthman wari. Wonelano alayhi salatu wassalam detti to kadi odo honno wete على كلثوم في أكتي كان عثمان بن عفان كنا نلالو دتي تبي دمو جنة غو ورامو بيدتا غو غال بجنة نلالو دتي بي دمو ريدو بجنة كيفيرو يورسو أنتو حق اللي شيء أدوان إذن كم بيرو كو يمبي بتاوتا كو يوني بكمبي كو يمبي بتاوتا كو بي ودي حيثرابي كبي دتي بودي si tawi hawri an neɗɗan cohiɗa faala natoyde aljanna ko ɓe aña ɓeɗo hattirde añugol ɓeɗo shi'a rawafida ɓe dari ɓe inni wonde allahu tabaraka wa ta'ala ko o janti ɗon kanko allahu subhanahu wa ta'ala fiyake ngeɗo nge tawata ko nagge bani israila nge ɓe innanoge yoɓe hirsu nagge nge tawata nge banu israila be inama yobe hirsu de ngandi on qissa ko wanno koy zaman annabi Musa ka ari mame Aisha on to be tagama ari be tagaka on Allah tabaraka wa ta'ala wa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara kanko Allah tabaraka wa ta'ala o yamiri on wonde yo hirsu nagge kambe be do shi'a rawafida be inni wonde hiya Aisha on sendari ka mukhtalaful أحاديث مو إمام ابن قتيبة مو مأمن في مو يالتني
wondema ko faanda e ngel nagge nge banu israila wi'ano yoɓe hirsu ko yumma meɗen aicha fanda ɓe hirsirta aicha wurata on ɗon no fof ko ngayngu e bonki ɓe ronni ɓe dari kamɓe chia rawafiba ɓe wi'i wo yumma meɗen aicha kañum e yumma meɗen hafsa ɓe moƴƴinanno nelaɗo alayhi salatu wassalamu poson fi warugol nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum no gombo filli ɗum ko oɗo karmokojo maɓɓe bakir almajlisi mo mari deftere no inne hayatul qulub o wi yumma men aicha e yumma meɗen hafsa ɓe moƴƴinanno nelaɗo alayhi salatu wassalamu poson fi warugol nelaɗo tawi gonɗum woni sirru o ko fiyo ben maɓɓe e hettu laamu ndu e siko laamu falanoɓe luttayno e keferanka ko Quraysh ni ɓe lettari ɓe teddi ton ka siko laamuɓe falano ko toon ɓe luttayno kono wallahi kamɓe ɓeeɗo chia arrawafila ko wiɗen en jantoto fiyake maɓɓe wo ko wiɗen en jantoto fiyake maɓɓe woday piiji ɗi tata ɗin ɗon ko pellet e wata jantade ɗi fof ɗum noon ko misal fum woni ko addude amma fii ko yowodiri alhaali aqidaji maɓɓe luttuɗi ɗi par ce que kamɓe ɓe fiɓi taw wonde allaha tabaraka wa taala o falde ɓe wi allahu subhanahu wa taala no feeñanamo goɗɗum ɗon mo sikka goɗɗum yahoya haa ɗum yaltitoye hara nano yaltitiri ko ɗum ɓeynata aqidatu albada manam allah azza wa jalla o eɓɓayɗo goɗɗum o wiya yo yaare ni hara himo tanñini natija yaltoyowo o résultat o ko hunde kaari kono yahoya haa wayloyo yawre ɓuray ndeɗo allahu mo tawata ko allamul ghuyub bi kulli shay'in alim ahata bi kulli shay'in ilma kamɓe ɓe daroɓe inna oɗo wondema kanko allah tabaraka wa taala o falde yawre ɓurata ko waɗa noon kamɓe ɓeɗo chia arrawafida ɓe dari ɓe wallinani e honɗum wi'ugol en wonde mayɓe ɓen no woodi e maɓɓe ɓe tata ko artayɓe ka gurdan aduna ɗo artayɓe ka gurdan aduna ko ɓenta kon aqidatu zukur no jiya e muɗum fefindagol maɓɓe wonde ɓe mari almamijo mo tawata ko yaltoyowo o artoyay o irta furi aboubacre on kañumma e furi oumar on saati o fawaɓe ko ceerle islamu fawiɓe ko woɓaɓe fawaka ɗum ɗon aduna ɗo kanko allahu yaltinoyaymo ka o ara o yaltina fureji maɓɓe ɗin o daro o fawaɓe ko caria wi to yoɓe fawi kadir ɓeɗo on noone no darirɗa alhaali chia o a tawi fiyake maɓɓe no ɗum ilan haray ɓeɗo koyen rentene maɓɓe hattorde rentano ande wonde wona kala ko jalbi woni kange na kala ko jalbi woni kange dey ɓiiji goo no jalbita naɗi kange wakkilo ɗen noon kadi ɗaɗɗiten laawol nelaɗo alayhi salatu wassalam wonen e maɓɓe wakkilo ɗen wonen e laawol nelaɗo alayhi salatu wassalam ka goto hoɗi to jawle ko ɓe wona addanede ɗo immorde iran e liban ko nandi e sifani piiji ɓe jonne ɗum ara ɗayna ɓen ngu reefi innugol son addanime ɓiɓɓe moɗon min waɗa e ɗum no e ɗum no e ɗum no minen min landaki on hay hunde addede tun jonnon men son jonni min lanni min fawtanto on kala ko jokkiɓe min janna min ñammina min ɓorna min waɗa min ñawda min waɗa ni eni eɓe jannude ɓe ñammina ɓe ɓorna ɓe ñawda kono e hoore ɗum eɓe wardi ɓa kala naaduɗo sifa ko ko jannguɗen ɗo e ɓernde goɗɗo o warimo ka o warani o warimo few idan haray ɓeɗo koyo rento e maɓɓe hattorde rentagol kala kadi ko wonɗen koye rentintima ɓa pellet si rebel naatiɗo e rentinati maɓɓe kay rentinde on ɗum hulanɗen na wonkiji men ɗin e jawle meɗen ɗen ɓeɗo noon ko diina meɗen kan e diina siɓɓe meɗen ɓen hulanɗen ko ɗum ɓurɗen hanude hiwgo ɓeɗo koye rentinti maɓɓe hattirde rentinde goto kala e meɗen koyo wakkilo hattirde wakkilagol o eto hattirde etagol o rentina ɗen gure makko nen fiyake ɓeɗo o woɗɗo ɓeɗo hattirde woɗɗagol o janga koko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe addani en ko rewira ɗum allah subhanahu wa taala hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal